toi whaatara whaatol whaapoponga o telefon mai lisi o whonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. E to olus full tasi ni tangata wa fie se wha mai manawa le gastroenteritis i le whale mai o Dunedin. Ma ua tapu ni eini whonga whale se lua o potu mo tangata ngasi ngasi. Peo na ta ua le pulenga wha whale mai o le Southern District Health Board. Na ta ua Hamish Brown o le pulenga wha whale mai. Na amatau na pipisi le wha mai le aso se fulo Januari peitai o lo tamu whai pia ilo masue sue. Pe wha pefe ona o atu le vairusi le whale mai. Talwai ona o le nātura o ia i tu aingo vairusi e whainga tai ona iloa po ana whea. Ai pe na wha pefe fo ona o atu le whale mai. Pe ona sauno Brown. Ai sabawe na wha atino pui ngai tau fiai le pipisi o le vairusi. E lua whonga whale o potu mo ngā sengasi o tāpunia ona ole norovirus. Ai olo o tataliele i unga o suenga pe ole a tāpunia Malaysi fo i whonga whale o potu mo tangata ngā sengasi. E to asfulu 5 ngā sengasi wā a fiai i lea vairusi ma le to ono lau whai ngā luenga. Wale whaatangaina ni tangata asiasio na toia o atu i a vaenga o le whale mai. O le gastroenteritis e fula i tutono le manawa whaapea mga au se i tulo mai afu le whaasuati ma le manawa tata. O tu inatu le tunu se whautuanga mai le whaala potopotonga mo le saunga le mua tau mawhani usila ina ia kuka ma whaavela le lei le maso o na umoli mawina le siitia pia o tangata ya fia. E se siama ua ta ua le Vibrio parahemolyticus i le atunu i le nei tau mawhanawhana na whaalia le sui whaatonu silo le whaala potopotonga talo mai le o ngā totono Novema le tau sangatanu wai. Sa whaamawina ili to tolu sifutasi o lato na whaamaonia i le siyama. E au fia ili to sifulu na tau fia i whale mai o na ole ngā sengasi mai vaenga ese le atunu. Ma o mauia sa maua ili suwinga o le fua le mawhanawhana ili suawai. I ono a fia i maso i le siyama. O le ala leo le whautuanga le whaala potopotonga i le atunu. Ina ia whaavela mua a ole i tau mawhaina ina ia awa. Ne ia fia sitasi i le siyama. Sa ngā lulu le whaala potopotonga mo le saunga le mua tau mawha, whaatasi ma supermarket te tele le atunu ia whaamauti noa, ia ieini whaamani nonga i tangata e whaatawina maso, ina ia kuka ma whaavela le lei, a ole i tau mawhaina. Olo o whautuaina tangata maula lalo lawal tūlanga puipuia, olo la tau soifua maloloina, whaapiati nā maitanga, ma tangata mātutoa, ina ia awane i tau mawhaina maso, ele i vela le lei. Ona i teimi o ngā i le tangata pia afia i le siyama. O se tūlanga whaanono o tele le to tele o tangata na māliliu ina ua mālile mo i te tono New Zealand i le tau sangata le vai. I whaamamonga le whaala potopotonga mo le saunga le mo i le vai. Le Water Safety New Zealand ua whaali ai ele i whaali le il tūlanga whaale e tono na i le tau sanga i lua whelua sifulu. Le fo ina mau waiso i fua i fitu sifulu ma le whaa. Aina ta uel polisili Daniel Gerard i tala Forward TV tasi, wa amata laval tau sanga lua whelulua i se tūlanga lelelei, ona ua atol to osful fito tangata maali lemo. Pe tusa leo le lua sful tolu pasene o lau whainga o tangata, ia na maali liu tau sanga taluai. O tangata maali lemo le lua whelua tasi, e lona tolu i le lisi o mafu anga pito maa walunga fo inumera, sa mau ma waiso i fua e ala i whaalawlawe, i te tono New Zealand. E to oluas fultangata na malele mo le masina o te sema. O Aukilani, Waikato mo Wellingtone, e ta ito asfululua tangata na malele mo ai. Mai luas fulpasene na whaititia i Aukilani, whaatostosa tau sanga lua luas fulu peitai, e 5 se fulpasene na mawalunga atuwai mo Waikato, ai pito mawalunga lava i Wellingtone, e se lau fast fulpasene. O le mafua anga pito ta atele o le malilio ila atau ia na malele mo, ona o ta elenga. Pita to telele tu paoli e to luas fultolu, po le tolu tasi pasene, o maori e to onus fululua po le valu fa pasene, ma o tangata Pasifika o mai ana malilemo o le tu paoli i. Ua whaasaina le tulafono na toi ngalue James Cartner Hopkins e whaatinoa na au aunanga whaaloia mo se umi e lua tausanga, ma ua whaatonoina fo ititongi le silia ma le se lau whawhetala o na oa mionga le tala whiangai. O iuni le tausanga taluai, na whaamaoni e molianga o Cartner Hopkins e ono, ona o amionga le tau pulea, pe ona i oi se whai ungal whaamsinonga whaapitoa i ngā luenga whaatino alo ia, o ia amionga na tutupu le lua fesifulu 5. Ini fia se luo le kiwisi masi, le na whaatino i e lea lo ia ni amionga le tala whiangai. Ini lo ia tamaita i tala vou,
e amatala sofito Februari na whaamalolo mai le whaatinonga o ana au nanga whaaloia. Sa whaalia le whaiunga e whaapeo ana mionga o whaamasia sina ia lava ma tauleanga inai fo ile au nanga na tu ua inisi tamaita i talavole ngā luenga ona o lea mata opo. O le mawhanawhana o le sami ma le suwinga o le tau o le lalangi e mawhaiona awhia i le pao ma le tino o le tangata mai ni mea ola po ni iniseti ni ma awhia i le mangeso i to sai mawhaalinga a sai ni tisi. Wa mo le mawina i lunga upenga of sota inga li poti mawhaamatalanga ese tangata i le mangeso ya awhia i o lātou pao. Ona o ni mea ola po iniseti o le sami i taimia ta ele ai beitai e pito ta atele lava ina awhia le utu sami po le sea lice. Male jellyfish, wa matawina fo ile tele ina tauli o kulimi mawaila au e tonga fitia ai, ia ito aingo manuanga, na taue Andrew Chefs o se scientist le University o Kilani, o le vevelo le tau, atono le mafo anga lea, ma uafia ngaini usila ma se tau mafanfana i le maasani ai, ona uafaisi vevela ato na ilo le taimile nei isi tau sanga utoa nai, ma e le talu tononga, o nia afianga ia male suwinga o le tau le lalangi, ma ua wa ai fo ile tele o isi tu ai ngofi ngota po mea olo le sami i ngata i whale o le atunu o lo iei fautuanga mō tangata yanga i le sami e winga i mea ola o le sami a ona mata i tūlele i be o le jellyfish o utu sami i e ta ua iniseti o le sami o vaenga i e mawhaiona a fiele pa o le tangata ma wha solo ina tū ngā ai mawhai o nau o atu i le lua vaiaso o a fie pele pa o le tangata ai mawhai fo i ona tonga fitia e nisi o kulimi mai fale talavai. I ta'alonga, o lo tatala atu pele palimia Australia Scott Morrison, le avanua mo le li o Novak Djokovic, e tau vai le ta'amirsanga te nisi Australia le tau sanga asau, e ui ua toi whaafo i wha malosi, ma o to me te le tolu o tau sanga i wha asai na iono toi ulfale atu i Australia. I lalo tu la fono fe malanga inga Australia, e le mawhail numero tasi ala langi na toi mawaso na visa mo tau sanga i tolu, banga na, ua talia le minsta fe malanga inga Australia, e yeini mafu anga talawhianga i mwhena suia lea whai unga. Na sauno Morrison, e tolu tau sanga le umio lea piliota wha asala peitai, e ye lea vano mustangata e toi fo ia toai lea tunuu, i awala manino ma le sao, ma e mawhai o na ilo i lea lava taimi. Wa le tau nu alfa anau nongo Djokovic ine ia ausia, le luas fultasio ni ana siampini ta amirsanga titele pe ana manu malo i Australia. Tala fo wia male si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli.